Drago mi je, ovo je prvi naš program, razgovori u kazalištu, o kazalištu i ok, možemo početi. Ja sam u dogovoru s Livijom malo prije pročitala jedan odlomak koji mi se svidio. Livija je rekla počni s tim da probiješ led, tako da ću za početak pročitati jedan mali citat Toni Morrison iz njezinog eseja Zastupanje umjetnosti koja ovako kaže: Chaucer je pisao usred kuge, James Joyce i Edvard Munch pisali su i slikali unatoč tome što je jedan izgubio vid, a drugome je oko potpuno oslabjelo. Francuski su pisci briljirali u doba nacističke okupacije. Jedan od najvećih kompozitora svih vremena skladao je i nakon što je oglušio. Umjetnici su se borili s ludilom, bolešću i ponižavajućim progonstvima, političkim, kulturnim i religioznim, kako bi mogli nastaviti s radom. I baš zbog toga što su tako često suočeni s očajem, zaboravlja se da njihova tvrdoglava i zadivljujuća upornost stvaranja nije nastala kao rezultat groznih uvjeta, nego njima unatoč. I ta misao stvaranja i tih vremena, sad već pomalo i floskula kao teškim vremenima usprkos, ali svakako Livija, tvoj rad i dolazak u Dubrovnik sad na drugu režiju zaista jest u teškim vremenima. I tako da bi te ja pitala, to je jedno kao lako pitanje o teškim vremenima, prilike u kojima je nastajala ova predstava i koliko su te prilike možda utjecale na čitanje predstave, na čitanje Hamleta i kako je uopće išao taj proces, da nam kažeš nešto o tome. Zdravo, Staša. Zdravo. Drago mi je da, evo samo to da kažem da mi je drago da je uvod u ovo stvaranje ove naše predstave tjedan dana prije premijere počeo ovako sa ovakvim razgovorom o kazalištu. Mislim da je to jako lijepo, pa nam je i čast da je to sad taj prvi razgovor. I da, vremena su izazovna. Mislim, ne samo za kazalište, nego i za život. Vremena su teška u kazalištu na ovim prostorima, od kako ja pamtim da se bavim kazalištem, ali ovo je neko posebno vrijeme. Kad smo mi počeli razgovarati šta bi radili ovdje, kad me direktor Pavlo Tišlerić pozvao, ja još nisam znala da nas čekaju 2 godine te takozvane pandemije i da će to utjecat na rad više, pa mislim produkcijski nego sadržajno. Jer teme, kako znate, kojim se bavi ovaj čuveni tekst, bilo da je to Šekspir ili Cortez, je onako, kak bi rekao Bloom, poem unlimited. Pesma bez granica. Pesma bez granica. Toliko stvari ima u tome, toliko misli, filozofije, metafizike, nekih, kako bi time rekla, intimnosti obitelji, ljubav, samoća, melanholija, nostalgija. Mislim, sve što mi danas živimo. Ja mislim da je Hamlet jedan od najintelektualnijih likova u svjetskoj književnosti. I mislim da to je bio meni najveći izazov, baviti se na neki novi način sa Hamletom. I naravno tu je i Cortez koji je napisao, čuveni autor koji je napisao tu adaptaciju prema Šekspiru i to mi je bio izazov. Ta 4 lika koje je uzeo iz Šekspira, znači Hamlet, Ofelija, Klaudi i Gertruda, koji su se snašli u tom nekom post-mortem bunkeru, u nekom zatvorenom prostoru iz kojeg nema izlaza, u nekim izvanrednim okolnostima, to mi je bio izazov. I naravno... Kao izolacija. Kao izolacija, da. I sad, naravno, u tom vremenu, u toj pandemiji takozvanoj, naravno, to se slaže sa tim vremenom u kojem živimo. Da.
Hvala ti. Evo, ja sam preskočila ovaj najvažniji dio koji sam htjela reći o tebi, koliko znamo o tebi, a to je zapravo da se više od 40 godina baviš kazalištem, najviše kao dramaturginja. I to jednim specifičnim kazalištem koje je, mislim, u estetskom smislu superiorno na ovim prostorima i da je tvoje iskustvo u tome je veliko, tako da je i nama čast zapravo da možemo te gledati i da radiš ovdje. I zanimljivo mi je sada kroz ovaj razgovor da nam kažeš nešto o pozadini tog rada, jer mi kad gledamo predstavu zapravo gledamo završen čin, a iza toga je toliko puno toga. I sad si rekla, odgovorila si dijelom na ovo moje pitanje drugo koje bi se ticalo kriterija kada se bira neki tekst. Ali ja ću ga sad malo produbiti. Je li Dubrovnik, i rekla si u jednom intervjuu, pročitala sam da je kazalište dijagnoza časa i prostora i je li Dubrovnik i pozornica u Dubrovniku nešto novo donijela pri izboru Hamleta? Da li bi to radila drugačije na nekom drugom mjestu? Ovo je tvoja, ja mislim, treći Hamlet, je li tako? Tako je. A i rekla si mi malo prije u razgovoru da si se odlučila baviti kazalištem kad si gledala Hamleta upravo u Dubrovniku. Je, istina. I sad možemo pričati o kazalištu kao takvom, a možemo pričati o Hamletu zapravo kao nekoj metafori tvog rada. Možeš li nam to nekako možda pojasniti? Je li Dubrovnik zbog nečega poseban, je li ti dao neku drugu inspiraciju? Pa Dubrovnik je za mene uvijek bio poseban, naravno. Ne znam, od kako se sjećam, ovdje sam dolazila na predstave i stvarno me u nekom kazališnom teatarskom smislu to značilo. I istina je da sam se tu zaljubila u kazalište i tak je nekako to sve počelo. I to je počelo sa Hamletom i sad to je radiš tu Hamleta. počelo sa Hamletom, dobro. Tomaš je jednom rekao da se on u svom kazališnom životu uvijek bavi jednom te istom predstavom. Ali mislim da tu možda je malo istine je u tome. Jer teme koje su nas intrigirale, koje su nas vukle da radimo nešto, na kraju su to bili tekstovi, uglavnom veliki klasični tekstovi koji su u sebi imali dva pola, koja mislim da su za jedan dramski tekst bitna i to je isto razlog zašto su ti veliki tekstovi kao što je Hamlet preživjeli i zašto ih danas možemo sagledavati kao naše suvremenike. Da. Suvremenike. A to je da oni govore o svijetu u dva pola. Znači o stvarnom svijetu i o onom drugom. I gdje je tu taj prelaz, kako preći preko ove strane na onu stranu, šta se desi ako ona strana pređe u ovu stranu ili obratno, tu se dogodi priča. Da, znači, da se ne izgubi smisao. Da se ne izgubi smisao, apsolutno. Da se prenese smisao. I zato je Hamlet tako intrigantan, zato je još uvijek zagonetka, zato svako koga čita može vidjeti neke druge stvari. Da, imali smo priliku Alkestidu Euripidovu gledati ovdje i sad kad si pričala, zapravo se velikim dijelom bavila si se u svom dramaturškom radu antičkim teatrom i arhetipovima, Faustom, poslije ako nije antički, ali svakako su to arhetipski tekstovi. I ono što je zanimljivo danas kad govorimo o kazalištu, to da se taj klasični teatar postavlja još uvijek i zapravo je adaptacija teksta ono nešto što u ovom postmodernom dobu otvara skroz neka druga pitanja. Sad bi pozvala bi Tibora za stol, kod Putina, na drugu stranu. Uopće o poetici adaptacije i što to znači autorska adaptacija danas, zato što čini mi se nekako da kad ljudi percipiraju tako veliki tekst i kažu idemo gledati Hamleta, da onda možda očekuju nekakvu, ja sam to nazvala konzerviranu predstavu, neki konzervirani tekst i da se moderno kazalište
bavi velikim temama, arhetipskim temama, kao da čuva nekakav izvornik. Ali adaptacija u principu nema strahopoštovanje nikakvo prema izvorniku i najčešće ga kaže se, to mi je jako zanimljivo, da je redatelj otvarač predstave, odnosno otvarač teksta. I htjela bi da sad posvetimo neko vrijeme upravo tome, poetici adaptacije, što ona znači, koliko vas je ona intrigirala, ta poetika, što ste sve radili ovdje sa Hamletom i koji su to drugi tekstovi koji ste uzimali u obzir. Ti si već spomenula da su tu 4 lica zapravo zatvorena u jedan prostor i da je ta interakcija sužena ovdje, tako da nećemo imati onu nekakvu širu strukturu Hamleta Šekspirovog. Eto, sad smo malo spojlali, ali nećemo puno govoriti o Hamletu, nego bi više o toj perspektivi teksta i Hamleta i koji problem bi ti, Tibore, kao dramaturg izvukao nekako i stavio na scenu, koji ti je bio najzanimljiviji, čime ste se zapravo najviše bavili, jer ko što je rekla Livija, nemoguće je sad odjedanput sve etičke, sociološke, političke konotacije teksta prikazati. Ti si rekao jednom kad bi pokazivali Hamleta u izvorniku, on bi trajao 5,5 sati. A mi smo sada zapravo adaptacija i sve suvremene predstave klasičnog teatra se bave jednim čitanjem. Pa eto, malo duže moje pitanje, ali nadam se da ti je jasno. Pa da, Hamleta se uvijek krati, onda se uvijek je adaptacija u svakom slučaju. Mi smo krenuli sa Koltesovom adaptaciju koju je pravio u svojih mlađih godinama. To je pre ovih njegovih velikih tekstova, Roberto Zucco koji je bio zadnji izvođen posthumno, recimo. I to je pravio još sa nekim studentima kao studentski teatar i napravio tu adaptaciju i to je bio u trenutku, to je dakle bilo 74. napravljeno. I tu je on sužio Hamleta na 4 likova, što smo već pominuli. I potpuno je zapravo promijenio dinamiku, promijenio koordinate isto Hamleta, baš zbog toga jer ga je skratio na 4 lica. Tako da mi smo vrlo vjerno do neke razine, do neke tačke pratili Koltesa, kako je on to zastavio, ali istovremeno činilo se nam potrebno da baš zbog te ovih radikalnih novih koordinata, da je potrebno povećati pogotovo Ofelijinu ulogu, pogotovo Gertrudu, da su zapravo svi ti likovi potpuno jednako vrijedni. I istovremeno obraćati sve te stereotipe koji su se u tijeku godina nekako, koje očekivamo. Da, betonirali su se nekako u očekivanjima publike kad idu gledat Hamleta, kao znaju što će vidjeti. Baš zbog toga može se to koristiti kao neki, kako se kaže, surprise, ili kao neko iznenađenje gdje pogotovo neko ko poznaje priču o Hamletu, bit će iznenađen u svakom slučaju. I zanimljivo se nam je činilo baš te subvertirati zapravo i Šekspira, ali sve to uz moderne interpretacije Šekspira. Tako ako je krenuo Koltez, jer se može kroz njegovu adaptaciju čitati savremene interpretacije Šekspira, od Jan Kota do Margaret Atwood, John Updike koji je napisao ta roman Gertruda i Klaudije, koji zapravo, on piše neku pozadinu kao post i pre zapravo, to sve što je pre ta priča koja se dešavala prije Hamleta i onda dovodi kad on zaključi baš tamo gdje Hamlet i prozna je forma, to je zapravo roman, što je isto jedna zanimljiva transpozicija i promjena konteksta. I to adaptacija radi, zato mi se čini da je to jako zanimljivo danas, postavljanje klasičnog teatra, jer to nije klasični teatar. Ta transpozicija iz jednog konteksta u drugi kontekst otvara niz pitanja. Ja sam ti spomenula malo prije, to ti se svidjelo, pročitat ću kad kaže da je umjetnost razmjena problemskih dobara i da je kazalište, znači drama postavlja nekakav problem, a kazalište odgovara na taj problem opet postavljanjem problema.
I da li, jel se u tome nalazite, smatraš li da ćete odgovoriti na neka pitanja ili ćete samo produžiti tog Hamleta i tu problematiku i osobnu i intimnu i politički postaviti neka nova pitanja? Pa svakako, da. Mislim da je jedna glavnih tema je svakako pitanje zla i konformizma koji se vuče od renesanse dalje. Mislim, ta cijeli Hamletov problem je zapravo tog individualizma. Nekako se zrcali ta trenutak ideje, te feudalne, neke optimistične slike svijeta gdje je čovjek centar svemira, gdje se još uvijek po tom ptolemajskom sistemu vjerovalo da je zemlja u središću svemira, da je kralj Božji namjesnik. I onda Hamlet je nekako ta medij kroz kojeg Shakespeare problematizira baš ta sustav, tu logiku tog velikog mehanizma istorije, kao kaže Jan Kot, tog feudalnog klanja gdje da bi neko postao novi kralj treba ubiti kralja i onda klad do trenutka da drugi kralj njega ne ubije i stane na njegovo mjesto zapravo. Je li to zapravo zločin onda i osobna odgovornost ili konformizam neka osnovna nit koja vas je tu vodila u dramaturškom smislu? Jer kad sam čitala tekst bilo mi je jako zanimljivo, a sad to ću malo... Mislim da je to ono kako je... Zločinac koji se ne vraća na mjesto zločina. Da, ubojica, u tekstu stoji ubojica se neće vratiti na mjesto zločina jednostavno zato što ubojica jest mjesto zločina, ubojica je sustav. Dok sam čitala taj tekst učinilo mi se da ovdje govorimo zašto dovodimo Hamleta sad na scenu. Zapravo je li to zbog kritike društva? Pa da, također, da, sigurno. Mislim, taj isti problem, mislim, to je nerešljiv, kako se kaže, nerješiv problem. Meni se čini da se to, da zrcali baš ta trenutak kod Hamleta gdje se ne može odlučiti, da u svakom slučaju je odluka pogrešna. Da li ide putem osvijete i zapadne u isti sistem i postane zločinac ili ne postane zločinac i ostavi zlo da hara dalje. Tako da, to pitanje konformizma mislim da je jako je zanimljivo dovesti ga na scenu, na neki način ljude suočiti s tim dramskim pitanjem koje je užasno važno. Još ima jedna stvar, Livija, koja mi je tu bitna, a vezana je za tvoj dosadašnji rad i kazalište, Pandurovo kazalište, kazalište snova, koje si malo prije samo natuknula, ali ta poetika, ovo je sada, znači nakon 40 godina dramaturškog rada, ti si sada redateljica i mene zanima nastavljaš li tu poetiku i ti, na kojoj si do sada radila kao dramaturg, i koliko je tvog intimnog novog, odnosno tvoj put sad od dramaturginje prema redateljici, što je to promijenilo? Jesi li se zapravo našla pred velikom odgovornošću? Kako ti prolaziš sad kroz tu novu ulogu? Pa, teško pitanje. Polako. Da, 2016. kad sam izgubila Tomaža, kad se sve to dogodilo, ja sam imala samo dvije mogućnosti. Ako sad tako malo i privatno, iskreno govorim. Jedna je bila da se prestanem baviti tim poslom, jer mene stvarno taj rad sa Tomažem, tih 35 godina zajedničkog rada, stvarno i rast uz kazalište i putovanja po cijelom svijetu i rad ne znam gdje sve ne, strašno označilo. Naravno, s njim nisam radila samo kao dramaturg u tom klasičnom smislu, nego kao i najbliži suradnik. Više puta sam bila i asistent režije. Znači, to je bio neka prepletenost, svakodnevni rad, zapravo strašno intenzivan rad. I onda sam se snašla na nekoj, kako se to kaže, granici, kao na oštrici noža, šta ću sad? Ili se, naravno, početi baviti nekim drugim stvarima, prestati se baviti kazalištem ili nastaviti
svoje. Mislim da su to bile, nekako sam osjetila, jedine dvije mogućnosti. Kad su mi ponudili odmah 2016. da režiram jednu predstavu u drami u Mariboru koju smo sa Tomažem zajedno dogovarali već i tekst koji sam ja prevodila, to je Kolm Tojbin Imakulata. Ja sam nekako iz te neke, kako bi rekla, nekog čudnog osjećaja odlučila da to radim, da napravim neki omaž Tomažu sa tim. I kako sam došla u kazalište, kako sam došla u dvoranu i osjetila scenu, stala na scenu, ja sam znala da ja ne mogu drugčije i da je to zapravo jedini smisao mog života nastaviti. To je lijepo. Lijepo da si to odlučila. Ali kako kao dramaturg uvijek traži redatelja ili obrnuto. Ja sam onda mislila pokušavat ću nastaviti ono što ja osjećam i šta recimo ja mogu reći u ovom svijetu kroz kazalište. I tak mi je to već sada u tih 5 godina ne znam kolika režija. Koja? Radila sam u Madridu, radila sam u Beogradu, Mariboru, u Ljubljani, u baletu, Meni je zanimljivo u Dubrovniku, Alkestidu, naravno, to mi je sad Hamlet. Ja kad najprije odmah kad me Paolo pozvao da radimo ovaj razgovor s tobom, pomislila sam, ajme, kako ću ja to, pa Livija Pandur, pa... Mi smo zapravo velikim dijelom, ova naša scena obilježena tim Pandurovim kazalištem i inovacijama koje su se dogodile u kazalištu, njegovom estetikom, cijelom mašinerijom scene, kako si ti rekao, malo prije scenografije, to su ogromne produkcije i jako važne predstave. I ono što je meni sad bitno je to da nakon 40 godina tog kazališta koje je počelo kao inovativno, eksperimentalno, istraživačko kazalište, koje je svakako boom i jedna od stvari koje su u estetskom smislu prepoznatljive s ovih prostora, ja mislim globalno, kazališno. I usudila bi se reći da ste nekim dijelom čak i kreirali masovni ukus kroz tih 40 godina, izvršili veliki utjecaj na druge redatelje. Kako sada, nakon toga, kako se nosiš s tim, s obzirom na svoje veliko iskustvo, jer sad više okolnosti nisu iste kao što su bile onda i istraživačko kazalište onda koje je nekako, to se zove estetičko-etičko kazalište, nije više ista ni estetika ni etika. Ti si zapravo morala proći pod jednu dobru transformaciju da ne upadneš u kliše takozvanog kazališta s potpisom, jer jasno ti je da je to kazalište s potpisom, da su očekivanja već u nekom smjeru. I zanima me kako se ti danas postavljaš prema tom masovnom ukusu. Da li i dalje želiš s nekakvim inovacijama to osujetiti, nekako možda iznevjeriti, postaviti opet neku grešku u taj sistem očekivanja? Pa greške čine umjetnost, ne? Ako umjetničko djelo nema utkanu čak i namjernu grešku, mislim, to ja mislim ovak iz iskustva, i te greške možda čak i publika ne prepoznaje, ali su nekako utkane u cijeli sistem jednog možda rukopisa. Ne, prvo da odgovorim na ono prvo pitanje. Ima ih nekoliko, da. Naravno, Tomaž je imao strašno jak rukopis. Razvijao ga isto godinama iz eksperimentalnog kazališta s kojim smo počeli jako rano, pa preko institucija, pa preko onda naše kazališta koje smo imali, pa se na svoj način borili da to prodre i tako dalje. Znači, ali ja mislim da je to, ja imam osjećaj da je to ostala neka
barem za mene, neka sada nedodirljiva cjelina. Naravno, u toj cjelini ima jako puno nečeg mojeg. I ja sada pokušavam da se ne opterećujem time i da radim potpuno iz sebe, da radim u kazalištu ono što osjećam. A da li je to radikalno, novo, nešto posebno, ja to ne znam. To će predstave odgovoriti na to i publika, jer kako znamo, predstave su pametnije ponekad od nas i u njih je utkan rad jako puno ljudi. I mislim kad nađeš neku sredinu, recimo kakva je ovdje u Dubrovniku, gdje su produkcijski uvjeti takvi kakvi jesu, gdje nađeš neku glumačku ekipu koja ti slijedi, gdje ti je recimo svaka proba praznik, jer zapravo mi živimo ne samo zato da bi došli do premijere, nego nama je život proba. To je naš svakodnevni rad i mislim i zato ne bacamo probe. Zato je to najvrijednije, mislim za mene najvrijednije u kazalištu. To je moj život. I mislim da je taj stvaralački proces nešto najbolje što ti se u kazalištu može dogoditi u nekoj takvoj sredini kad se nađeš sa ljudima s kojima možeš raditi. To ne znači da je to bez konflikata, naravno, ali da ti uspiješ postaviti, uspiješ udružiti jednu grupu ljudi koja slijedi jednoj ideji, koja hoće nešto kroz predstavu naravno reći. Pa da, zato što dolaziš sa već pripremljenom nekakvom idejom, a onda to moraš transferirati na čitav tim, jel tako? Dobro, mi smo štreberi. Slovenci. Hvala vam, evo, da ne zaboravim na kraju, hvala vam oboje što tako dobro govorite hrvatski. To sam danas pomislila da smo sretni zbog toga. Ali onda Tibora, sad bi opet pozvala, pričali smo o beskompromisnom kazalištu i o tome, kako je bila ona riječ, ja je nisam radikalnom kazalištu. Ti si pjesnik, mi se znamo od prije i neku večer smo razgovarali o toj radikalnosti umjetnosti danas i misliš li da... Je li to neka ideja, ta spoznajna ideja kazališta, to da kazalište mijenja u principu, da ljudi koji dođu u kazalište na predstavu izađu nakon predstave drugačiji? Je li to možda pretenciozno? Pa možda, to je Goethe nešto o tome pisao, čini mi se. Meni je fascinantna sama institucija teatra, mislim već jer sam odrastao nekako u teatru, pa je uvijek ta moment gdje imaš predstavu, onda imaš društveni teatar, imaš teatar predstave, imaš backstage. Tako da imaš 3 razine koji se preklapaju zapravo skroz. Tako da imaš neku državu u malem zapravo. I kad gledaš predstavu pratiš i društveni teatar, pratiš reakciju publike, pratiš što se dešava na sceni i to je nek poseban moment gdje toliko svijesti gleda istu stvar i zapravo mogli bi reći da se programiraju te svijesti, da ima neki utjecaj i onda ako se sproži neka mikroreakcija, ako ti svojim riječima možeš prouzrokovat mikropromjenu u tijelu nekog gledalaca, nekog drugog, onda je to već veliko postignuće, čini mi se. Ali da se to desi, mnogo elementa da, ali ako već radimo Hamleta, radimo, ja sam se već, radim s vama. Dio si ekipe sad, da. Ako već radite Hamleta, odnosno gledamo Hamleta, postavljamo ga na scenu i isto koji antički teatar prije, taj moment katarze i toga da se kazalištem nešto postiže u stvari, politički ili intimno, etički, da se ukazuju na neke stvari. Te konotacije su zapravo i slojevi čitanja mnoge. Ti naravno ne možeš nikad znati što će netko
iščitati iz tog teksta sa strane, ali to sam htjela pitati Liviju, jesi li svjesna te odgovornosti redateljske, zapravo odgovornosti redatelja spram publike i toga da što donosi na scenu? Apsolutno. Mislim, baviti se tim poslom je, mislim, postaviti na scenu nešto, bilo da je to sad... Što može prodrmati možda neke... Ali drugo me ni ne zanima. To znači beskompromisno i radikalno kazalište. Pa je. Pa da. Mislim, ne bi mogla pristati na nešto što me ne zanima, nešto u što ne bi uložila samo sebe ono potpuno. I tu se budi ta energija, tu se budi ta, kak bi rekla, strast. Da, ali kad skupiš ljude i probaš ih voditi kroz jedan proces, ako nemaš šta reći, onda mi se čini da kazalište ni nema svrhu. Mislim da je kazalište strašno important, sad meni više hrvatski, kako si me pohvalila, sad ja više ne znam hrvatski. Kazalište je strašno važno baš zbog toga, jer on nagovara publiku direktno. Znači, s pozornice direktno, uživo treba provocirati, intrigirati i postavljati pitanja. Naravno, on isto ne samo da postavlja pitanje, može i odgovoriti nekom pojedincu na neka pitanja, ali bitno je da provocira. Ako kazalište ne provocira, mislim da nije... da nema tu razloga zašto postoji. Da. I mislim da... U tom smislu je svako kazalište političko kazalište. U tom smislu je, apsolutno. Čak i ono koje ne provocira, na neki način iščitava neku politiku time da ne provocira. Ako se vratim na Hamleta, Hamlet uvijek provocira. Ako ga čitaš otvorenih očiju i misliš, on te provocira. Skoro pa svaka rečenica koja se tu izgovori zapravo je provokantna. I mislim da jedino tako kroz tu neku, kako bi to rekla, tragičnu renesansu tog jezika, tog teksta, možemo opet privući na scenu ili u naše živote poetiku i ljepotu i vratiti je u živote. Kako si lijepo ovo rekla, sad bi najrađe povukla crtu i rekla to je to. Pa dobro, možda je... Ovo je kraj. Možda i je. Blizu smo kraja. Ja imam još nekakvih pitanja, možda bi se samo ponavljala i duljila. Još bi samo htjela, Tibora, da nam ponoviš opet te kriterije i koga si sve uzimao u obzir, jer kad razmišljamo o adaptacijama Hamleta, ne znam, mislim valjda je to nebrojeno, od Hamlet mašine do, nemam pojma, Updikea kojeg si tu spomenuo, Koltesa i tako dalje. Spomenuo si mi malo prije još neke autore i eto možda još da nam kažeš samo za kraj kao neki teaser, ali nemoj puno reći o predstavi u tom smislu uspostavljanja reda u nered i kako si dramaturški gradio zapravo ovu predstavu. Rekao si da si Ofeliji dao puno veću ulogu. Možda nešto samo o samoj predstavi. Pa to što si prije pomenuli, ta ubojica je sustav, cijela ta ideja, što mi je meni bitno je kako to nastavlja i oko zla i preispitivanja čovječeg zla i to. Jer kaže, unatoč tome da zlo je sustav koji nas sili da pravimo zlo, zlo je odnos prema drugima, zlo je odabrati zlo. To je meni bilo neko rješenje na to ili pitanje biti ili ne biti ili nešto u tom pravcu. Neki etički kodeks. Neki etički kodeks koji svaki pojedinac u nekom trenutku to odluku može da ima unatoč sustavu koji te žene prema zločinu, recimo.
Ali da, mislim, pa ne samo adaptacije Hamleta, nego isto uticaj na cijelu filozofiju Šekspira, mislim i Hamleta pogotovo je ogroman. Tako da tu smo tražili i knjige, tekstove koji su se vezali, koji su interpretirali Hamleta na novi način. Da, velika je literatura. Pa ogromna, ne možeš pročitati nikad. I ne znam, svake godine izađe 200 knjiga o Šekspiru, da, svake godine. Tako da može to neki algoritmi da shendlaju. Ali recimo, i onda nam je bilo zanimljivo kako su isto citati iz Hamleta uticali na filozofe, na druge autore, recimo na Marksa, na Freuda, na Lacana, ne znam. I super mi je taj citat od Marksa gdje upotrebi to famozno Hamletovo rečenicu gdje kaže nešto je trulo u sustavu države koja povećava bogatstvo, a ne smanjuje siromaštvo i koja raste puno brže u zločinu nego što umnaža svoju populaciju. Eto, s tim možemo završiti. To je isto, s Marksom ćemo završiti. Hvala vam svakako. Ja sam uživala, nadam se da ste uživali publika ovdje i gledatelji Libertas televizije. Hvala što ste bili s nama. Čekamo premijeru.